дар навиштаи омадааст ки дар зиндагии ҳар як инсон гоҳ-гоҳе хушбахтӣ дар мекӯбад ва хушбахт будани мо аз он вобастагӣ дорад ки мо дарро ба рӯи хушбахтӣ боз менамоем ё на. агар боз намоем, рӯзгори мо ба куллӣ дигар мешавад ва агар боз нанамоем, солҳои дигар барои хушбахт будан талош мекунем. бинандаи азиз салом, барномаи навбатии пайроҳа аст ва мо дар барномаи навбатӣ аз ҳаёти як ҳунарманде мегӯем ки ҳамеша барои ба муваффақият расидан талош намудааст. мегӯянд ки зиндагӣ ба саҳнаи театр монанд асту ҳама одамон дар он мисли ҳунармандон дар иҷрои нақшҳо машғул ҳастанд. дар зиндагӣ чӣ гуна будан ва чӣ вазифаро иҷро намудан вобаста ба қисмат насиби ҳар як инсон мешавад, вале на ҳар шахс метавонад кори каси дигарро ҳамчун он иҷро намояд, зеро ҳар як инсон дар рӯи замин вазифаи худро доштааст. ҳунарманди маъруфи кишвар Толеб Бобоев дар ноҳияи Ҳамадонӣ таваллуд шудааст. модари ман дар ҳомиладориаш хестад 40 чақрим, яъне 40 километр роҳ дур хонаи тағоям ба тӯй меравад, тӯй, хурсандӣ. ва ман дар рӯзҳои тӯи хонаи тағоям бобои Назирмат таваллуд шудаам. гоҳ-гоҳе фикр мекунам ки ҳамин модари ҳомиладора ки ман зарур буд ин қадар 40 километр роҳ дар соли 1955 ки роҳҳо ин қадар ҳамвор набуданд, ба ноҳияи он вақта Москва, имрӯз ноҳияи Ҳамадонӣ, ба хонаи бародари бузургаш ба тӯй меравад. ва баъд ҳар замон ҳазломез мегуфтам ки чӯба мана Тағои Мурод ё Тағои Хуҷа ё Тӯйбошӣ, Тӯймурод охир дар тӯй таваллуд шудам, ном нагузоштеду, ҳамин хел ном гузоштед. Гуфтан хай ҳамин хел шуд. баъд баргашта ба хонадонамон ба шаҳри Кӯлоб меём. ман аслан дар шаҳри бостонии Кӯлоб калон шудаам. толиб дар оилае ба дунё омада ки ба қатори оилаҳои серфарзанд шомил мешаванд. бачагии Толиб Бобоев дар шаҳри Кӯлоб мегузарад ва ӯ ёд дорад ки ҳамроҳи ҳамсолонаш гоҳе ба ҳезумчиниву гоҳи дигар ба хошок ҷамънамоӣ мерафт. ёддоштҳое дорам ки масалан аз синфи саввумию чорумию панҷумию шашумӣ саҳл калонтар шуданам маро дар ҳангоми таътилҳои тобистона ба хонаи бобояму амакҳоям ба деҳаи Лангаркалони ноҳияи Муъминобод мефиристоданд ва ман 1 моҳ, 2 моҳ, 3 моҳ қариб то саршавии дарсҳо, то саршавии соли таҳсили навбатӣ дар ҳамин деҳа мегаштам. ман деҳаи бисёр дӯст медорам ва камтар бузургтар шудам. пас ҳангоми синфи 8, 9, 10 аллакай ба корҳои хоҷагии деҳа низ аллакай ман одат кардам. масалан алафдарравӣ мерафтем, корҳои деҳаро, корҳои колхозро низ сал камак кӯмак мерасондем. он замон дар шаҳри Кӯлоб театр фаъолият мекард ва пайваста ҷавонону наврасонро ба театр ҷалб менамуданд ва Толиб Бобоев низ дар қатори ҳамсолони хеш ба театр мерафт. дар шаҳри бостонии Кӯлоб бештар ба тамошои филм ва баъдтар вақте ки театри давлатии мусиқи драмавӣ кушода шуд дар шаҳри Кӯлоб соли 68, то он вақт ҳамчун театри халқӣ амал мекард. аз соли 59 барҳам дода шуд театри касбӣ то соли 68 ва зуд ба театр мерафтем. ҳатто баъзан аз хонаву аз дарсҳои иловагӣ гурехта ба театр ба тамошои ин ё он спектакл ё ин ё он чорабинии фарҳангӣ мерафтам. ҳамзамон Толиб дар баробари оне ки дар мактаби рақами 5 шаҳри Кӯлоб дарс мехонд, шунавандаи доимии мактаби мусиқии бачагонаи шаҳри Кӯлоб буд. онҷо наводиши асбобҳои миллиро меомӯхт. хонадони мо хонадони серфарзанд буд ва дар мактаб бештар фанҳои дӯстдоштаи ман ҳамин забон, адабиёт, забони русӣ, таърих, география ва суруду мусиқӣ буд. ҳар рӯз қариб кружоки ҳаваскорони санъати мактаб амал мекард ва фақат
рақсу мусиқиву суруд набуд. Инчунин маҳфили драмавӣ низ доштем. Маҳфили драмавӣ низ доштем ва мо як корҳои мустақилонаи ҳаваскоронаи ҳамихел шогирдонаро омода мекардем. Ягон нафар бо мо коргардонӣ барои таҳиягардонӣ машғул набуд. Ин гуна ихтисосманд дар мактаби мо набуд, вале мо миёни худ нақшҳоя тақсим мекардем ва ту ин гапа мегӯӣ, мана ту ин гапа мегӯӣ, баъд медароӣ, баъд мебароӣ, баъд мешинӣ, баъд мехезӣ, ана баъд як чапалоқ мезанӣ. Худамон барои худамон, яъне бо фаҳмиши ҳамун ҳаваскоронаву шогирдонаи худамон ҳамихел саҳначаҳои хурд-хурд ба саҳна мегузоштем. Толиб Бобоев ҳангоми наврасии хеш орзу дошт то муҳандис шавад ва ба амаки хеш монанд бошад, зеро касби амаки худро дӯст медошт. Вале ҳини тамошои филме бо номи «Хиёнат» ва ҳамсӯҳбат шудан бо ҳунармандони машҳури тоҷик ӯ интихоби хешро дигар мекунад. Ман аслан муҳандис шудан мехостам. Амакам Абдулло Раҷабов як марди хеле зебо, хеле чеҳраи тоҷикона, қаду басти зебо дошт ва донишгоҳи муҳандисии Тоҷикистонро хатм карда кор мекард ва ман ба либоси амакам бисёр ошиқ будам, ба қаду басташ, ба чеҳраи зебояш, ба лутфу меҳрубониву суханрониҳояш. бисёр шахси ба фарҳанг буд ва ман ҳам ҳамеша мегуфтам ки ман мисли амакам муҳандис мешавам. Ва баъд рӯзе аз ин фикрам гаштам, аз ҷониби мактаб моро бурданд ба тамошои филми «Хиёнат». ҳангоми синфи саввум буданам, яъне ки 10 сола будам. Ва пеш аз пахши филм, пеш аз тамошои филм, як шояд 10-15 дақиқа ҳунарпешагони нақшофар бо мо тамошобинон суҳбат оростанд ки миёни онҳо устодони зиндаёд Абдулхайр Қосимов ва Ҳабибулло Абдураззоқов буданд. суҳбати кӯтоҳ 10-15 дақиқа аз ҳунари актёрӣ ва аз нақшофариҳояшон суҳбат карданд. Баъд филми «Хиёнат»ро мо тамошо кардем. дар тамошои ҳамин филм, баъди тамошои филм ман ба хона рафтам ва гуфтам ки не, ман муҳандис намешавам, ман шояд ҳунари актёриро пеша мекунам. баъди хатми мактаб якбора рост ба донишкадаи омӯзгории ба номи Тарас Шевченко, факултаи санъат, ҳамон вақт шомили ин донишкада буд. омадам, хушбахтона дохил шудем. роҳ ёфтан ба донишгоҳ барои Толиб Бобоев имкон медиҳад то ӯ бештар бо устодони соҳа рӯбарӯ шавад ва нозукиҳои касби хешро аз худ карда бошад. Толиб Бобоев мегӯяд ки ҳамчун донишҷӯ ба донишгоҳи омӯзгорӣ дохил шуд, вале ҳамчун мутахассис донишкадаи санъатро хатм намуд. хеле шодам ва хурсандам ки ҳам устодони хеле ҳам қавӣ, арбобони хеле ҳам барҷастаи санъати тоҷик ба мо дарс гуфтанд, мисли Ҳоҷиқулло Раҳматуллоев, Тамара Абдушукурова, Аскар Абдураҳмонов, Азиза Азимова ва ҳамкурсони хеле ҳам муваффақ ҳам дар гурӯҳи мо хайрият ки шомил буданд ва мо ба якдигар ҳам ҳамсабақ будем, ҳам устоду ҳам шогирд, ки имрӯз ман ифтихор дорам ки Аҳмадшоҳ Улфатшоев, Қиёмиддин Чаққалов, Нурулло Абдуллоев, Султонмурод Бобомуродов, Бурхвалишоҳ Ғулом Ҳайдаров, Светлана Наврӯзова, Асрор Камолиддинов дар театри Хоҷа Камол, инҳо ҳамсабақони мананд ва фикр мекунам ки мо як гурӯҳи хеле ҳам муваффақ соҳиби ин касбу ин ихтисос гардидем. аз гурӯҳе ки Толиб Бобоев таҳсил мекард, якчанд нафар ҳунармандоне баромаданд ки дар фаъолияти баъди саҳмашон дар рушди санъати театрии тоҷик калон буд. баъди хатми донишкада Толиб Бобоевро ба театри драмаи мусиқии шаҳри Кӯлоб равон мекунанд. дар ин макон Толиб Бобоев аввалан ҳамчун ҳунарманд ва баъдан то ба вазифаи директори театри мазкур мерасад. Толиб Бобоев мегӯяд ки ними фаъолияти меҳнатиаш дар театри Кӯлоб сипарӣ шудааст. шиносии ман аз солҳои 80 сар шуд. то он вақта гарчанде ки ман режиссёри ҷавон будам, аз Ленинград, Санкт-Петербург имрӯза омадам. вақт бада ки ман дар театри Ловутӣ кор мекардам ва баъдан театри Қурғонтепа ҳамчун саркоргардон рафтам.
آشنایی نبودم لیکن با واسطه تلویزیون که آن اینترمدیا ها را برآمد میکردن آن یک ابراز عجایبی که تشکیل کرده بودم با جمعه خان سیروزکلو آچه بیکزیکا و بعضا در همون نمایش هایی که تلویزیونی بود نقش سکپین بود که به نهایت به من معقول شده بود چون که به من که جوانی که من بودم و نو تئاتر قرغان تپه همچون سرکارگردان بودم که اون خیلی هنرمندا در کار بودن که هم سرود خوانده توان هم نطق برو داشته باشه مهارت اکتور یعنی که در دراما ها هم گویم که گفته در شکل های گوناگون ژانر ها همچون اکتور هنرمند اشتراک کنن نقش آفرن طالب جان بابایف از آن زمره اکتورها هستند که در نظر من که اگر که اون کاری اکتوری کمچون در نظر گرفت که از عهده اجرای تمام نقش ها میبرآمد. بینندگان تلویزیون و بخصوص دوستداران تئاتر طالب بابایف را در صحنه آچه بیکا و زیکا شناختند. آچه بیکا و زیکا یکی از صحنه‌های بود که بار اول آن را برای تجلیل صحنه 8 متر آماده نموده بودند و هیچ باور نداشتند که این صحنه‌ها زود به دل مردم راه می‌یابند. بیرون از ساعت کاری ما این کار رو کردیم همراه جمعه خان سیروزوف. یک روز سال 1984 روزنامه کمسمال تاجیکستان نام داشت اون وقت یک اینترمدیا جمعه قدوس روزنامه‌نگار جوان هنوز ولی به درامانویسی معروف و مشغول نشده بود در کمسمال تاجیکستان پیرهای دهه من یا پیرهای دهه ما یک اینترمدیا خردک برآمد ما هم نخوندیم این خیلی که ما اجرا کردیم این خیلی نبود نوشته استاد جمعه قدوس یک گویم مغز اساسیش بود که همین دو دوگانه برای کیم چیزای اجتماعی لط و پوت و همین لطه پرستی میکنند و ما اطراف این البته بعد جامعه پوشانده در عرفه دیدیم زنان و مادران که بود ما همین رو همچون کار مستقلانه پیشنهاد کردیم گفتیم من برای روز زنها شاید یک تحفه که اینترمدیا 3-4 دقیقه خوب معقول شد بعد حتما برنامه های کنسرتی رو کمیته حزب ولایت حتما قبول میکرد رسما و کاتب وقتی حزب ولایت بسیار زن دانشمند رابعه تقایова این برنامه رو دید و بسیار معقول شد و گفت که حتما میان آوازخوانان زیاد انا همین صحنه رو نیست نمایش دید همین یک مرتبه نمایش دادم پس در رو معقول شد در رو به دل تماشابینان راه یافت چیز که اونجا کنی گبزا که در طرف کوش مو چی گپ کوی نوایو چیز که اونجا بکشم نه اول گبزا نه اول گبزا اخی نه تو بسیار خشنقلی اول سر کوش خیلی تماشا آچای بیکم جان این خیلی میکنیم خیلی میکنیم تا ای طرفی خونه خودت نقل کن ای طرف خونه مالش یعنی تا ای طرف محله خودت نقل کنی ای طرف محله خودت انا کو چیز که اونجا تو بگی نه تو بگی نه اول تو بگی نه تو بگی اخی نه تو سوز میگی اول تو بگی خیلی تماشا گوش کن گوش کن دستم چیز که اونجا هر دی گوشم طرف اخته گو بسیای آچای سفر گوساله سفید رویده چه دانی سیاه پیچه مرگم بکشه گوساله چورپویا نیست پن پویای همین تولد جده خسته گرخته خسته گرخته پن پویا پرتاکو چی ای تی اگون گه پیست ویژ بگو کی ببریم زنکو اگون جد قدم نقل کنیم اخی صحنه آچه بیکا و زیکا یکی از اولین کارگزاری هست که هنرمند طالب بابایف و همراهان او را به مردم آشنا نمود. همزمان آنها با این نمایشنامه به اکثر دولت‌های همسایه سفر نمودند و محض همین کارگزاری و هنرمندان نخستین افتخارنامه و سپاسنامه ها را آورد. جمعه قدوس یعنی توی بیداماد گفتن یک نمایشنامه رو پیس را پیشکش کرده بودن و یکمین شدم چون ریشتور من این چیزا در سرم موندم بعداً فهمیدم که از من پیشتر طالب بابای خودش شد همچون کارگردان انا همون ابراز اساسی که آچه بیکا که در همین نمایشنامه بود اینها کارکرد کرده الکی در فستیوال ها اشتراک میکردن در این بخش و دست بالا بودن در همون حتی در فستیوال های بین المللی بازی کرده همون فستیوال حجم نگارا الکی یک ابروی مرتبه خاص خود رو در بین
هنرمندان و ریژیسورها داشت. از این رو بعداً که با آخری ما شد و دعوت کرده و کار به قرغانتری و من میخواستم دعوت کنم اون کس علاقه هم دیرکتری تئاتری کلاف شدن و هم نقش‌های اساسی را می‌آفریدن همونجا. این سلسله است، این زیاده از 100 صحنه‌هایی هست که هر گونه مؤلفه‌شون نیز دیگر چنان این صحنه محبوبیت پیدا کرد میان حتی نویسندگان و روزنامه‌نگاران و شخصانی که با تئاتر کم و بیش همکاری‌ها دارند. دیگران نیز از همین سلسله اوچه‌های زیکه و بیکه صحنه‌ها برای ما پیشنهاد کردند. استاد سفر محمد ایوبی، گری سفر علی رجبوف، استاد سفر ایوبزاده محزون، خوب امام نظر خلنظر، خوب دیگر روزنامه‌نگاران نویسندگان نیز چندین صحنه‌ها برای ما پیشنهاد کردند و ما این رو به آخر علاقه مود شده بود هر سال حتما در برنامه چراغک سال نوی تلویزیون تاجیکستان به اشتراک ما این برنامه گویا که صورت نمیگیریم، گوییم خطا نمیکنیم حتما و هر وقت با زمان و با وقت و نگاه کرده صحنه ها رو دیگرتر کرده گونه ما پیشنهاد میکردیم. طالب بابایف سالهای 1985-1987 در دانشکده عمومی اتفاقی کارمندان مدنیت SSR تحصیل نموده. همزمان کارآموز دیرکتور تئاتر دولتی اکادمی دراموی به نام مسویت شهر مسکو بود و محض تلاش و توجهش سبب گردیده تا نازوکی‌های کار تئاتری را از خود نماید. طالب بابایف میگوید که به شهر دوشنبه اصلا برای طبابت نزدیکانش آمده بود ولی پیراهه روزگار او را اینجا نگهداری نمود. سال 2000 بعد به شهر دوشنبه کوچ بستیم که سببش خیلی هم تصادفی و ضرورتی خیلی نهایت زیادی خانوادگی بود. بعدتر باز البته با کار ماموری ما را جلب کردن و در تئاترهای هم اپرا و بالت هم تئاتر مایاکوفسکی به حیث معاون دیرکتور چند مدت فعالیت داشتم و بعد در تئاتر دولتی جوانان از سال 2013 تا سن سال نفقه رسیدن، سن سال نهایی میگویند، اینجا فعالیتی سروری تئاتر رو داشتم. میدونید هر هنرمندی که بیشتر کار مستقلانه پیشه میکند، اجرا میکند، بسیارتر موفق میشود با این یا اون کامیابی. چون کار مستقلانه خود کاری است که یعنی این با خود تو معقول است، با خود تو خوب شینم است، موافق است. خوب یا یگان شریک صحنه تو رو به این کار جلب میکند یا کارگردان. اکا نوبت است. چی گفته؟ من گفتم که برای دختر توگمه نوبت است. تو تیز زنجیری در اکشا. این شما چه خیلی 9 ماه و 9 روز در شکم مادرتون طاقت کردید؟ تو شما کی تو؟ کی؟ تو من عبدالحمید. خود شما کیستید؟ من؟ ها من با فکرم صاحب همین خانه. میبخشید مرحمت، من خیال کردم که یکان توگمه کرده دیگر بوده که مثل من. مرحمت بیاید. زمانی ما خورد بودیم. همون زمان در تلویزیون یک برنامه خنده بود، چایخانه مشفقی بود یادم نیست یا میدونه. بعد اونجا اوچه بیکه زیکه میرفت. اصلا هر کسی که طالب بابایف میشناسد من فکر میکنم اصلا از روی همین برنامه زیاد میشناسن. چون که ما بارها شاهد بودیم که در همین کوچه هم اگر ببینن میگن من فلانی یا که من اوچه زیکه اوچه بیکه. خب تقدیر همین گونه بود است. یک زمانی طالب بابایف در همین تئاتر به حیث هنرمند کار میکرد. خیلی کمگار میدونن سالهای زیاد و در تئاتر کلوب همچون راهبر کار میکرد، یعنی دیرکتوری تئاتر سید علی ولیزاده. و بعد که من اومدم به تئاتر جوانان به کار پس از 5-6 سال کاری من، بعد یک روز معرفی شد آوردن طالب بابایف همچون راهبر در مؤسسه ما به کار موندن و از همان روز یعنی ما نزدیکتر باز شناختیم. هرچند که این خیلی میدونستن که هنرمند است در بسیار نمایش‌ها یا که در بسیار برنامه‌های کنسرتی یک جای کار میکردیم و از زمانی که اومدن همچون راهبر به تئاتر ما در روزهای اول از روز اومدنش الکی همچون یک راهبر خیلی کاردان و خیلی
یعنی در کسب خود چی میگن استوار فیدایی متخصص خوب بودن و هستند حضورا تا امروز هم به ما کمک میرسونند. در فعالیت منبعده طالب بابایوف در تئاتر دولتی اپرا و بالت، تئاتر روسی به نام مایاکوفسکی و تئاتر دولتی جوانان به نام محمود جان واحدوف فعالیت نموده است. هر جای به او باور نموده وظیفه را به عهده‌اش دادند، کوشش نموده تا آن کارگزاری را خوب و شایان اجرا نماید. اگر که جهت‌های کاری گوییم که در جاده همچون اکتور اگر نظر کنیم، اگر طالب جان بابایوف نه اینکه در همچون اکتور تئاتر، بیشتر در کینو هم بسیار نقش‌های خوب، اقل گرچند یک لحظه های اپیزودی هم باشد، به نهایت فکرانی و اندیشرانی و اون نقش آفریدن، این یگان نقش است، به این نقشش مانندی ندارد. همیشه یک نوآوری، یک دیدی نو، یک اجرایش خوب. ما رابرش خیلی نمایش‌ها ما روی صحنه آوردیم و خیلی نمایش رو دستگیری کرد که برای روی صحنه آمدن نمایش که در بسیار جشنواره‌های بین‌المللی هم محض با دستگیری و یعنی دوده و یکی طالب ما بسیار جشنواره‌های یک جای سفر هنری داشتیم و همچون راهبر ما همچون هنرمند. اگر در باره هنرمندیش گیریم، یعنی یکی از هنرمندان خیلی شناخته‌اند در کشور، یعنی هنرمند شایسته تاجیکستان هم عنوان دارند و در بسیار نمایش‌ها، یعنی چه در تئاتر مایاکوفسکی چه در همین تئاتر یک نمایش اتلا بود که در اونجا هم بازی می‌کردن ما دیده بودیم. خب در بسیار برنامه‌های تلویزیونی هم و بسیار یک هنرمند خاراکترآفرین نقش، یعنی میدونن از کدام پهلوی ابراز یعنی به نقش وارد شوند. این خیلی یعنی چی میگن، این خیلی هنرمندا خیلی کمان. یعنی یک شخصیت بسیار هم مسئولیت شناس هستند، یک شخصیت بسیار هم سختگیر، یعنی در جاده کار به همزمان یک غمخوری مثلا دارند که واقعا هم هرچند روی راست غمخوریشون رو ابراز نکنند، اما جایی که هنر است و هنرمند است تا اندازه کوشش میکنند که دستگیر رو مثلا مددگارش کنند و سعی کنند که مثلا هنرش صیقل یابد. من این رو یعنی بی محبت میگم، زیرا که مثلا برای شخصا من طولی یعنی 5 سال دیرکتریشون یک زمره کارهایی رو مثلا یک زمره امکانیت‌هایی رو مثلا فراهم آوردند که سبب برشته کارگردانی دست دادن من و امروز به حیث کارگردان در این تئاتر مثلا فعالیت کردنم نیز یعنی یکی از سبب‌های اساسیش حکای طالب هستم. چرا که کارگردان هنگامی که در تئاتر کار میکند او باید با دیرکتور، یعنی که او هم فکر و هم ردیف نباشه. اگر اون دیرکتوری که تئاتر را نفهمد، رژیسور را نفهمد، کار کردن خیلی مشکل است و بدبختانه که بسیاری کارگردان‌ها از همین نافهمی یکدیگر با دیرکتور از تئاتر برآمده میرن. طالب بابایوف در فعالیت مهنتی خویش در صحنه‌های تئاتر و تلویزیون، در کینو نقش آفرین نموده است. همزمان برای نوشتن آچرک و حکایه‌ها از حیات تئاتر و هنرمندان مشغول بوده است. بغیر از چند کتابی که روی چاپ آورده است، 300 مقاله با زبان‌های تاجیکی و روسی در مطبوعات دوری به چاپ رسانیده است. نقش اسکاپین فرض کردیم در نمایشی نیرنگ‌های اسکاپین ژان باتیست مالیر نقش مرکزی است و گنده هم نبود، خیلی هم خاطرمون بود. خودی آدم میدوند که چگونه آفریده است. خب نقش گربه هم از ملک میراثی تورخان احمدخان بسیار نقش بود. همراه شادروان غفار کریموف و موش بود و من گربه بسیار یک دویت، یک چیز جفتی عجایبی نقش آفرید داشتیم دویمان در نمایشی ملک میراثی تورخان احمدخانوف. خب در موجز مقرری یوگنی لیوویچ شوارц نیکلای شریبینا به صحنه گذاشته بود. اونجا من وزیر یکم بودم، первый министр. بسیار یک نقش عجایب دلچسب و دیدنی بود برای همه گونه تماشابینان، هم تماشابین خردسال هم تماشابین بزرگ. خوب ولی بیشتر مردم از همین چیز یاد میکنند چون شاید همین صحنه و همین موضوع از میان خلق گرفته شده است، به خلق نزدیک است. برای چی میگویند که از خلق گرفته به خود خلق ببخش،
бештар заминӣ бештар муваффақ мешавӣ бештар маъқул мешавад. ҳамааш маълум ҳамааш маълум ки шумо ҳардуятон забон як кардагӣ. ба виҷдонам қасам ки бо забон як кардагӣ не. Ман тасодуфан дари хонаи шуморо тақ-тақ кардам. чаро охир маҳз дари хонаи маро тақ-тақ карде? охир чунки дари хонаи шумо нимроғ. дари хонаи ман нимроғ буд барои он ки ана ин кас дари хонаи маро барои он нимроғ мондааст ки шумо раҳгум назанед. яъне дари нимроғи мо ин пароли ҳардуи шумо буд. охир барои он нимроғ буд ки ҳамин бӯи лаънатиян ҳамин мурғ барояд охир мурғам сӯхт. худ ман модари ду фарзанди шумо. акнун фаҳмидам. фарзанд барои бадахлоқӣ монеъ намешудааст. тамом. ман фикр мекунам ки эҷод ва фақат эҷод бояд бошад. намедонам хуб хайр акнун меҳнат ки кардӣ ҳатман муваффақ мешавӣ. ин хеле нест ки вақтата беҳуда сарф куниву болои ягон нақше зиёд соатҳои зиёд рӯзҳои зиёд кор куниву ту ба ягон чиз комёб нагардӣ муваффақ нагардӣ. ҳеҷ мумкин нест. барои ман фикр мекунам ки фақат дар фикри эҷод будан дар кор ва рисолати мо ҳамин аст. дигар ягон чизи дигар мо надорем дар зиндагӣ. мо аз пайи ягон чизи дигар шуда наметавонем. чунки дигар аз ин зиёд мо ҳунари дигар надорем. ё ҳунари нақшофарӣ ё овозхонӣ ё навозандагӣ мутрибӣ. хуб дигар чӣ ҳунаре дорем? надорем дигар. ҳамин асту ҳамин асту ҳамин аст. толиб бобоев ҳунарманди маҳбуби тоҷик бар он назар аст ки ҳеҷ як ҳунарманд дар зиндагӣ аз худ ва аз касби хеш розӣ буда наметавонад. зеро тамоми ҳунармандон ҳамеша ташнаи саҳна ҳастанд ва беҳтарин тӯҳфа барои ҳунарманд маҳбубият ва дӯстдории тамошобин аст. барои ҳунарманд ман фикр мекунам ки аз ҳама муҳимтарин ин кайфияте ки саҳна мебароӣ ва бо тамошобинат рӯбарӯ мешавӣ ва агар тамошобини ба сабру ба таҳаммул бошаду бо баъд аз чеҳрапардозиро тоза кардан беруни театр мешавӣ ва туро мунтазир аст ва чанд андешаҳои худро нисбати нақши офаридагият ё кори кардаат фаъолиятат чанд ҳарфе мегӯяд. ҳамин худаш мукофоти баландтаре аст. тамошобин туро мешиносад, мардум туро мешиносад, ки буданата медонад. ин ҳамин мукофот худаш.